se da nema lakše odluke o tome imati ili nemati kućnog ljubimca. Ipak, ukoliko se vodimo samo činjenicom da volimo pse i da je to dovoljan razlog da kupimo ili udomimo ovakvog četvoronožnog prijatelja, priča o zajedničkom životu ne mora da ima srećan kraj. Ljubav prema životinjama je preduslov, ali ozbiljno informisanje, strpljenje i spremnost da se o ljubimcu brinemo celog života su veoma važni ukoliko zaista želimo da imamo ovakvog drugara. Ovo je Mogli. Pripada rasi Boston terijera i kao što se vidi po prirodi je veoma živahan, ali isto tako zahtevan ljubimac. Živi u stanu u jednom novobeogradskom naselju. Vlasnici su se pre nabavke dobro raspitali o karakteristikama njegove rase i shvatili da je upravo Mogli pravi izbor. Njegov dolazak je doneo mnoštvo promena. Dosta ljudi, na primjer, ima predrasud o psima u stanu, tako je bio i moj tata na početku, ali sada ga obožava i kada me zove redovno prvo pita za njega, pa tek onda šta ja radim i svi nekako žele da ga šetaju, da provode što više vremena sa njim napolju. Postali smo i odgovorni i mnogo svesni koliko treba da se vodi računa o psima, ne samo o rasnim psima, nego takođe i o lutalicama. Postala sam mnogo osjetljivija i na lutalice, kupujem im hranu, tako da postala sam odgovorna osoba. Odgovornost se pokazuje već u prvim danima zajedničkog života. Podovi su bili prekriveni novinama koje je stalno trebalo menjati. Ustajanje u ranim jutarnjim satima i izvođenje Moglija kako bi se naučio gde da obavlja svoje fiziološke potrebe je bila velika promena životnih navika njegovih vlasnika. Briga o zdravlju, nega i strpljenje u procesu učenja su ključni momenti u zajedničkom životu sa ljubimcem. Iako novi vlasnici uglavnom misle da sve znaju i da neće biti preteranih iznenađenja, ljubimci ih po pravilu demantuju. Iako je jako aktivan, obožava da se igra sa frizbijem, u stanju je da 3 sata zrči, neprekidno, takođe voli da spava. Nismo znali, mislili smo da nije takva rasa, međutim on obožava da spava. Ujutru kada treba da ga izvedem, dok mu stavljam povodac, on je i dalje u polusnu i bukvalno ga iznesem napolje i onda izađe i prošeta krug i kada se vrati nastavi da spava do 12 i tek onda njegov dan može da počne. Mogli pripada rasi koja je dosta osetljiva po pitanju mnogih zdravstvenih problema. Karakteristični su problemi sa alergijskim reakcijama, pa je zbog toga gotovo redovan posetilac veterinarskih ambulanti. Njegovi vlasnici su svesni ovih problema i krajnje odgovorno sprovode sve mere kako bi mu omogućili što udobniji i zdraviji život. Mi smo njega prvenstveno uzeli zato što smo mi želeli da imamo prijatelja, kastrirali smo ga i baš zbog toga on je potčinjen pas i dosta ga napadaju drugi psi. Ukoliko je tu jedan, eventualno 2 psa, žele da se igra, ali kada je veća grupa, onda dolazi obično kod mene, skače mi u naručje i beži od drugih pasa. Trudimo se da ispravimo, vodimo ga u parkiće za pse, na livadice, uvek ga puštamo sa drugim psima, nemamo problem sa tim i mislim da polako je ustao. Ipak, čini se da je najsrećniji kada je u šetnji i igri sa svojim vlasnicima. Učenje i socijalizacija kako prema drugim psima, tako i prema ljudima su procesi koji zahtevaju upornost i strpljenje vlasnika. To se posebno odnosi na navike koje se steknu u najranijem životnom periodu. On je bio jako slatkušten, mislim sad je prelep, ali deca su ga jako dirala i nisu uvek prilazila na pravi način, pa je malo rezervisan prema deci, tako da ukoliko mu dete pravilno priđe, ukoliko prvo dopusti da ga onjuši, pa onda pomazi i igra, uvek je rad da se igra sa decom. Kada gledate Moglija i slušate njegovu vlasnicu, sve izgleda prilično jednostavno. Želeli su ljubimca, nabavili su ga i sada svi srećno i zadovoljno žive. Ipak, koliko je zahtevno brinuti se o biću koje celog svog života zavisi od brige i pažnje ljudi, znaju samo pravi, odgovorni vlasnici. Zadovoljstvo zajedničkog života, zahvalnost i ljubav koju Mogli pokazuje u svakom trenutku svojim vlasnicima ne mogu se porediti sa bilo čime i nemaju cenu.
Po meni nema lepšeg osjećaja kada se vratite i kada vas neko dočeka toliko iskreno, kada se neko toliko iskreno obraduje, potrče ka vama, meni nema lepšeg osjećaja od tog. On je meni jako dobar prijatelj i preporučila bih svakoj porodici da uzme psa, bilo da ga udomi ili da kupi, mislim da ćete dobiti prijatelja do kraja života. Brkovi pomažu mačkama u svakodnevnom funkcionisanju. Pre svega, krznenim lepoticama brkovi služe da procene da li mogu da prođu kroz male otvore i prostore. Brkovi sa svake strane lica jednaki su širini tela mačke, pa je to pokazatelj da li će mačka moći da se provuče baš onuda kuda je ona to naumila. Ali pazite, ovo pravilo ne važi kada su u pitanju gojazne mačke. Brkovi takođe pomažu mačkama da se orijentišu jer na osnovu njih one detektuju vazdušna strujanja. To je za njih posebno značajno noću kada love. Pored nesumnjivog značaja u snalaženju u prostoru u kome se nalaze, ove taktilne dlake dobar su pokazatelj macinog raspoloženja. Kada je vaša krznena mezimica ljuta na vas ili ako je pod stresom, takvo njeno raspoloženje ćete prepoznati po tome što su joj brkovi povijeni unazad. Ukoliko je ona srećna i zadovoljna, brkovi će joj biti postavljeni unapred. Loše zdravstveno stanje mace može se ustanoviti po krhkim, lomljivim i tankim brkovima. I na kraju jedna važna napomena. Nikada ne smete čupati ili šišati brkove svojoj ljubimici, jer će to prouzrokovati njenu dezorijentisanost. Ukoliko se ipak desi da ostane bez ovih specifičnih antena, ne očajavajte i budite strpljivi. One će vremenom ponovo izrasti. Ptice, a posebno veliki papagaji, su sve češći stanovnici naših domova. Are, kakaduji i sivi afrički papagaji više nisu čista egzotika koju gledamo na televiziji, postali su gotovo redovni ljubimci. Imajući u vidu činjenicu da pripadaju posebnoj vrsti životinja, da vode poreklo sa različitih krajeva sveta i da imaju specifične potrebe vezano za negu, vlasnici se moraju dobro upoznati sa njihovim osobinama. Posebnu pažnju treba posvetiti ishrani. Ovo je, Žako, zove se Kiko, mužjak je, godinu i po dana star i kod njega smo imali, jedan, što se kaže, gastrointestinalni problem, koji je bio onako drastičan, zato što Kiko misli da je čovek, a i njegovi vlasnici misle da je on čovek, pa zajedno jedu za trpezom. Tako da umalo Kiko nije izgubio život zbog toga. On je intenzivno povraćao, intenzivno je gubio tečnost, prepostavlja se da je jeo neki kolač sa stola, što može da bude smrtonosno, jer inače papagaji ne smiju da jedu ništa slatko, što mi jedemo, i te vrste šećera, u kolaču, i ne sme da jedu nikako čokoladu. U ovakvim i sličnim situacijama nekog zdravstvenog poremećaja veoma je važno da što pre potražite pomoć veterinara. Za razliku od pasa i mačaka, organizam ovih velikih ptica mnogo brže reaguje na poremećaje, što može imati i fatalne posledice. Njihov metabolizam je sasvim drugačiji nego kod pasa, mačaka i ostalih životinja, mnogo je brži i sve se mnogo brže odvija. Par sati za ovakvu jednu pticu je kao par dana za psa. Ukoliko želite jednu ovakvu pticu za ljubimca, nikako je nemojte nabavljati od prodavaca koji ih love u divljini. Da bi se ostvario dobar kontakt sa ovakvim ljubimcem, neophodno je da bude ručno othranjena. To znači da se ptić mora odvojiti od majke kako bi ga hranio čovek, jer će se na taj način ostvariti odnos poverenja koji je veoma važan za kasniji zajednički život. Ptići velikih papagaja u čoveku u takvim situacijama prepoznaju majku i prijatelja koji se brine o njemu, dok ptice ulovljene u divljini nikada ne ostvare dobar odnos sa ljudima. Jednostavno, u čoveku vide svog neprijatelja i to do kraja života. Ptica kada se prevede na semenke, kad prođe taj period ručnog hranjenja, a to je otprilike 4 meseca traje, tako bi i majka hranila, onda se navikava na semenke
To postoji isto specijalna metoda i kako se navikava, kako će preći na semenke i tako dalje. Tako da bi vlasnici kad uzmu takvu pticu već trebali da znaju, a ako ne da se obrate odgovarajućim veterinarima koji su upoznati sa tim, čime će da hrane pticu, sa kakvim semenkama, sa kakvom mešavinom, jer tu postoje razlike u kvalitetu. I same te razlike diktiraju zdravlje njihovom novom kućnom ljubimcu. Veliki broj vlasnika žakoa je često u nedoumici oko drugih namirnica koje želi da ponudi svom ljubimcu. Internetom kruže različite informacije, pa u tom smislu preporučujemo da se obrate veterinarima koji se bave zdravljem ovih velikih ptica. Od njih će dobiti pouzdane informacije, pa neće biti problema sličnih ovima koje je imao Kiko. Sve ostalo, znači može, dolazi u obzir, ali strogo kontrolisano, s obzirom da je sve prskano i njima treba mala koncentracija pesticida da ih ubije. Imali smo takve slučajeve. Voće, povrće mogu, ali da bude organskog porekla, da bude oljušteno i ono što kažem, recimo jabuka može, ali nikako semenke od jabuke, zato što semenke su vrlo otrovni, ukoliko pojede semenku može i da ugine. Tako da u principu treba da bude dobro oprano, osušeno, iseckano, ništa da ne bude iz frižidera direktno, ništa da ne bude prevrelo, znači oni mogu čak i povrće da jedu. Ja često kažem, ovake ptice vole da se počaste i treba da se počaste s vremena na vreme onom zlatnom mešavinom, ali ona se prokuva, na taj način se i pasterilizuje i na taj način se eliminišu bakterije i gljivice iz te mešavine. Procedi se, ostavi se da se ohladi, treba da bude temperatura, znači sobna temperatura, normalna ili temperatura tela, i onda mu se da to pojede. Ne zaboravite da žakoji mogu da dožive i 80 godina. Naravno, to će se ostvariti ukoliko im obezbedite dobre uslove života, a pre svega pravilnu ishranu. Za kraj, još jednom podsjećamo da nabavljate ovakve ptice samo kod proverenih odgajivača gde su ručno othranjene, kako bi imali ljubimca koji vas neće mrzeti narednih 50 godina. Uostalom, ovo su vrlo snažne ptice čiji kljun može da nanese ozbiljne povrede. Čuvena alatka koja se popularno naziva papagajke nije dobila to ime bez razloga. Šta je ova mačka pomislila da se nalazi u konzervi, nikada nećemo saznati. Kako je uspela da se zaglavi predstavlja posebno pitanje. Sve u svemu bila joj je potrebna pomoć. Priručni alat, klešta i makaze i posle nekoliko minuta, eto slobode. Mačka valjda od straha i sreće nije stala ni da se zahvali. Ipak, spasila zaslužuje jedno veliko bravo. Bubrezi kod mačaka su organ koji, kao i kod ljudi, imaju veoma važnu funkciju. Oboljenja bubrega kod mačaka nisu retkost. Nažalost, mnogi vlasnici prilično kasno primete simptome, a biohemijska analiza krvi je prvi nivo dijagnostike bubrežnih oboljenja. Ono što je loša stvar kod svega toga je što, nažalost, parametri bubrega su povišeni u krvi onda kada strada veći deo samog bubrega, ali opet bitan nam je i stepen u kome je to oštećenje, odnosno stepeni u kojima se to oboljenje tretira ili ne. Promena ponašanja ljubimca u smislu apatije, smanjenog apetita, povećanog unosa vode i mokrenja, neki su od znakova koji mogu da ukazuju na postojanje problema sa bubrezima. Međutim, ovo su simptomi koji se javljaju na početku oboljenja i često se povezuju sa nekim drugim stanjima. Što je funkcija bubrega slabija i što je njihova moć, da kažem, prerade krvi slabija, to se simptomi pojačavaju. Odnosno, apatija kod maca postaje sve izraženija, piju više vode i da kako više uriniraju, s tim što je primetno da je kvalitet mokraće drugačiji, odnosno to je ono što vlasnici ne mogu da primete, maca uglavnom piške u posipu, ali da je mokraća većeg volumena, a drugačijeg sastava nego normalno. Rekli smo na početku da osnovu dijagnostičkih procedura predstavlja biohemijska analiza krvi,
koja ukazuje na poremećene parametre funkcije bubrega. Naravno, tu nije kraj dijagnostici. Takođe nije na odmet uraditi i brzi test na mačju sidu i mačju leukemiju iz razloga što nekada osnovna bolest u stvari može biti jedna od te dve, a da propadanje bubrega bude posledično i svakako bitan je i ultrazvučni pregled kako bi se videlo kompletno stanje urinarnog trakta i sama struktura bubrega, jer kao što sam rekla nekada kod mešanaca persijskih maca i persijskih maca, odnosno rasa sklonih policističnim bubrezima, postoje i morfološke promene na bubrezima kada se jasno uočavaju ciste u kori i srži samog bubrega. Kada se govori o terapiji bubrežnih oboljenja, vlasnici mačaka moraju biti svesni da je ona pre svega usmerena na usporavanje nastalih procesa i poremećaja. Drugi cilj terapije je poboljšanje uslova života obolelog ljubimca. Nažalost, trenutne terapijske procedure ne omogućavaju trajno izlečenje. Postoje određene formulacije medicinskih hrana koje su koncipirane tako da nemaju sastojke koji bi mogli da deluju destruktivno na već oštećen bubreg i oralna primjena pojedinih lekova koji će poboljšati samu funkciju bubrega. Lečenje ovih oboljenja podrazumeva jasnu svest vlasnika o ozbiljnosti problema. Pored davanja redovne terapije i promene ishrane, neophodno je napraviti precizan plan redovnih kontrolnih pregleda sa analizom krvi zbog praćenja stanja ljubimca. Ono što je bitno da vlasnici shvate je da oboljenja ovog tipa nisu toliko retka i da kod maca određene uzrasne dobi, a to je recimo preko 5 ili preko 7 godine barem, je bitno s vremena na vreme uraditi kompletne, pre svega krvne pretrage kako bismo bili upućeni u stanje organizma i kako bismo bili u mogućnosti da reagujemo u onom momentu kada je stepen oštećenja najmanji i kada tretman ima najviše smisla. Prevencija bubrežnih oboljenja kod mačaka se pre svega postiže pravilnom ishranom. Utvrđeno je da ishrana živim ili kuvanim iznutricama bitno utiče na uvećan unos fosfora, magnezijuma i drugih minerala koji negativno utiču na funkciju bubrega. U tom smislu rešenje predstavlja izbalansirana ishrana granulama ili komercijalnim sosićima sa komadićima mesa. Bubrežna oboljenja su nešto više zastupljena kod nekih rasa kao što je persijska, ali i mešanaca persijskih mačaka. Vlasnicima ovih ljubimaca se preporučuju redovne kontrolne analize krvi kako bi se što pre utvrdio problem. Na taj način će se ranije pristupiti terapiji i omogućiti komforniji i duži život ljubimcu. Sećate li se Sida? Ovaj lik iz ledenog doba nije slučajno izabran. On je lenjivac, a današnji lenjivci zaista imaju poreklo iz praistorije. Doduše, tada su bili neuporedivo veći i nazivali su se Megatherium. Današnji lenjivci potpuno opravdavaju svoje ime. Kreću se maksimalnom brzinom od čitavih 30 cm u minuti, a za to vreme potroše ogromnu energiju. Telesna temperatura im je veoma niska, između 30 i 34 stepena Celzijusa. Dlaka u krznu im raste u suprotnom smeru za razliku od svih ostalih krznenih životinja. Razlog je jasan. Gotovo ceo život provode na drveću, uglavnom viseći leđima prema zemlji, pa je i dlaka promenila smer rasta. Inače, iako su lenjivci, ne spavaju nešto previše dugo, samo 10 sati u toku dana. Imaju veoma duge i oštre kandže. Neki smatraju da bi bili jedan od najopasnijih predatora samo kada bi hteli malo da se potrude. Međutim, oni su toliko lenji da najviše vole da jedu cvetove, neke vrste lišća i insekte koji su još sporiji od njih. Sa drveta silaze jednom u 7 dana i to traje jako dugo. Razlog silaska na tlo je obavljanje fizioloških potreba. Ovakav oblik brige o higijeni životnog prostora nije objašnjen, jer lenjivci spadaju u najnečistije životinje na svetu. Oni su toliko lenji da se uopšte ne čiste, pa su im krzno i koža prekriveni raznim parazitima i gljivicama, mada naučnici tvrde da je to zbog kamuflaže. Ipak i pored svih ovih prilično strašnih podataka, morate priznati da su bebe lenjivca možda najslađa stvorenja na našoj planeti.
Kunići, morski prasići, hrčci, činčile i razne egzotične veverice sve su češći kućni ljubimci i u našoj zemlji. Svi pripadaju rodu glodara i ljubitelji ovakvih životinjica prepričavaju razne dogodovštine sa svojim prijateljima. Međutim, jedna vrsta glodara kod većine ljudi izaziva odbojnost, gađenje pa i paničan strah. Naravno, radi se o pacovu, kojeg čini se retko ko može da drži kao kućnog ljubimca. Ali to je pogrešno mišljenje, jer su ove veoma inteligentne životinje u svetu vrlo popularni ljubimci. I oni, kao i sva druga živa bića, mogu da obole i zaslužuju najbolju moguću medicinsku pomoć. Ova ljubimica je dovedena u ambulantu zbog izraslina u predelu stomaka. Posle kliničkog pregleda ustanovljeno je da se radi o tumorima koje je trebalo odstraniti hiruškom intervencijom. Sama operacija kao takva je tehnički kao i svaka druga operacija na bilo kojoj životinji. Međutim, kod glodara postoji problem sa izborom anestetika i sa ponašanjem životinje u toku anestezije u smislu pothlađivanja organizma koji je kod njih dosta izražen, tako da moramo tokom operacije, a naročito i u postoperativnom toku, da vodimo računa u stvari da ne dođe do preteranog gubitka telesne temperature, što može da bude za glodare fatalno. Pacovi su društvene životinje koje vole da žive u paru ili većim grupama. U društvu su vrlo dobro organizovani, međusobno se čiste, češkaju, spavaju zajedno i vrlo aktivno komuniciraju. Sa čovekom mogu ostvariti veoma blizak kontakt, pogotovo ukoliko se radi o veoma mladom ljubimcu. Držanje u rukama je važno kako bi se navikli na miris i glas vlasnika, a kada shvate da im ne preti opasnost od čoveka, postaju veoma druželjubivi. Kao što vidite, dobrom socijalizacijom se postiže više nego dobar odnos i sa drugim životinjama. Ali da se vratimo našem pacijentu. Jedan od najvećih izazova kod ovakvih hiruških intervencija predstavlja anestezija. Glodare imaju jako ubrzan metabolizam, tako da samim tim i anestetike brzo metabolišu. Ili morate brzo da operišete, ili morate da prisilivate ljude koji vode računa o stanju životinje prilikom operacije. Tako da neophodno je da se u ovakvim situacijama to posveti posebna pažnja i na taj način se spreče moguće komplikacije. Dobra procena opšteg stanja malog pacijenta i uslovi u kojima će se obaviti intervencija su veoma važni kako bi se došlo do zadovoljavajućeg rezultata. Pošto sada je radilo o 2 tumora većem i jednom dosta manjem, odlučili smo se da uradimo prvo taj veći tumor i da završimo sa tim, a u nekom kraćem vremenskom periodu nakon toga ćemo uraditi ovaj drugi, jer su rizici prilični, doba godine i tako dalje. Pitanje je mesec i po dana razlike, tako da ćemo se time baviti kad se malo vreme popravi. Pacovi su prilično zahvalni za držanje kao kućni ljubimci. Za ishranu treba koristiti gotove mešavine namenjene ovoj vrsti glodara, ali im se mogu davati pšenica, ječam, pirinač, pa čak i manje količine hleba. Od povrća jedu spanać, blitvu i šargarepu, a od voća jabuke. Ono što je zabranjeno kada se radi o hrani, na prvom mestu su slatkiši namenjeni ljudima, kupus i druge biljke iz porodice kelja. Našoj maloj pacijentkinji je odstranjen veći tumor. Za mesec dana će se odstraniti i manji, ali pravo pitanje i za vlasnike i za veterinare zapravo glasi o kakvoj vrsti tumora je zapravo reč. Ne postoji način da se utvrdi, da se pretpostavi. Jedino sredstvo za utvrđivanje maligniteta tumora je patohistološki pregled i to rade specijalisti, njima to treba prepustiti, ne baviti se pogađanjem jer to je jednostavno neozbiljno. Iako imaju reputaciju velikih štetočina i zlokobnu, ali ne baš istinitu istoriju izazivača velike epidemije crne kuge, koja je u srednjem veku gotovo prepolovila stanovništvo evropskog kontinenta, pacovi se kao kućni ljubimci gaje još od 19. veka.
Rekli smo da im pripisana uloga izazivača crne kuge nije potpuno tačna, jer je pravi uzročnik ove opake bolesti zapravo bakterija koja živi u buvama koje nastanjuju pacove. U ovom slučaju pacovi su bili samo transportno sredstvo ovim parazitima koji su bukvalno sejali smrt Evropom. S druge strane, ukoliko želite ljubimca koji će vam biti privržen, ne preterano zahtevan za brigu i negu i kojim ćete u najmanju ruku preneraziti prijatelje koji vas posećuju, toplo vam preporučujemo baš pacov.